bakubwira ko ibitero abarundi batangije ni ibitero byari bigamije gucekinga M23. Bakubwira ko iyi strategy niyo bakoresheje. Nuvuga ngo makuru nakuye mu bayobozi b'ingabo mu Burundi, nuvuga ngo bo bavuga ati M23 nijya kwa Basinga ijya Ruvungi turayirasa. M23 yarasa bakarasa, yarasa bakarasa. So ahangaha rero ubona ko abarundi rwose ni imberenge babashije kugira gute kwitambika M23. Bakubwira ko impamvu abarundi na FARDC uko barashaka kwa advancinga, impamvu batadivancinze, impamvu baba batadivancinze ngaruko bari bategereje ibikoresho byagomba kuza Ruvungi. Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, igitondo cyiza wowe ukunda Bwiza TV na bwiza.com, ngo haye ikaze muri gitondo aho uri hirya no hino. Kugira ngo amahoro y'Imana bane nawe kandi imigisha y'Imana bane nawe, ngende Kayiranga. Nta kindi kinzanye n'amakuru. Uyu munsi ni tariki 5 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025, bivuze ko dusigaje iminsi 26 umwaka ukarangira. Mbifuriza umwaka mushya muhire, mbifuriza n'imigisha y'Imana. Abenshi twagumye kubana mu myaka mishize muri kuri Bwiza, abandi bakumya kuza mu muryango wa Bwiza TV. Mwese tugumye kubaha ikaze, ngira ngo tudatinze tugiye mu makuru ari kuvugwa muri gitondo, aho cyane nkuri vugwa n'isinya cyangwa se gusinywa kw'amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo byakozwe n'abakuru y'igihugu ku munsi w'ejo i Washington, aho umukuru w'igihugu perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na perezida Tshisekedi basinye amasezerano. N'amasezerano yarategerejwe na benshi hagati y'Amerika, Kongo ndetse n'u Rwanda. Aya ni amasezerano niyo uri kuvuga. Ikindi kiri kuba n'intambara. Ngiye kujya mu ntambara rwose, ntimuze kujya kure tubabwira ibyakomeje kuba bikomeje kuvugwa. Amakuru avugwa cyane ku Burundi. Uburundi bukomeje ukaza umurego. Uburundi bwahinduye umuvuno muri intambara. Uburundi bwahinduye umuvuno muri Katogota, bwahinduye umuvuno muri Kamanyura, bwahinduye umuvuno muri Haut Plateau. Ababirigi kandi bari mu bantu bakomeje kujya kunyegeza umuriro. Ibyo nibyo bintu bya mbere tugiye kuba tuganiraho. Turaza kura kandi uko umunsi w'ejo wari umunsi w'imbere cyane. Wenda tubihereho nakubwira ko umunsi w'ejo kuwa kane wari umunsi w'imberenge, umunsi wari ukaze. Umunsi wari ukaze mu buryo ukomeye. Ni umunsi navuga ko wariho amabombe menshi, umunsi wariho guhangana kwishi, umunsi waje kuba ukarishye kuri coalition ariko nayo iza ikarishye. So rero twagiye Kamanyura, twariyo twaviyo ninjoro kugeza ubwo saa 12 saa 11 bombe zari zikigwa muri Kamanyura, izindi zigwa muri Katogota. Ni ibintu nyine udashobora kwibaza, ariko amakuru twarababwiye icyabiteye abarundi bahuye ibibazo bikomeye cyane nyuma yuko M23 yakoze operation y'abakomando. Iyo operation ikaza kugira gute, ikaza kujya muri defense zabo, then muri zo defense abarundi bakora n'ibyago bikomeye ndetse baratakaza, bavuga ko abakomando ba M23 bagiye bambaye night vision bajya muri defense. Mu kujya muri defense zabo bakoramo za operation zaje kurangira zihitanya abarundi benshi muri Ruvungi. Bako bagiye ninjoro babajyamo bya bindi bakomando bakora, baurize ko bikora bucece. Mu kubikora bucece bajya muri defense mu rwego kujya gute kwaca niki. Ariko raneze ugasanga intambara ziri kuba hano muri Sud Kivu ko dore ko intambara ikaze cyane, intambara ikomeye. Ni intambara ubona ko M23 mu gice cya Plaine de Ruzizi ntishaka kwa advancing.
ariko FARDC ikagira gute igashaka FARDC wazanira n'abarundi na FDLR bagashaka kwa advancing. So kugira ko mu ntambara zabaye ejo bundi mu bice bya Plaine de la Ruzizi M23 ntigeze yo barayatatse mu kuyataka naira batakandi urabona ukuntu mezungu n'uguhana ibisasu bimeze nk'ibintu byabaga muri Nyiragongo za Kanyamahoro basanga Nyundo irimo irahereza Mujoga nayo igareza Nyundo ndetse Kirimanya igahereza Bizuru nayo igahereza ntuza Kirimanyoka cyangwa kwa Mori bagashyira igifaro kikarasa za Kibumba za Rugare n'abakabasubiza. Nibyo bintu uko bimeze mu mukino uri kubera bamwe kuko ko indi mbunda ziri bwegera ziri kurasa muri Kamanyora zikarasa Katogota izindi zikarasa hejuru muri Ngomo. So nukuvuga ngo iyi minsi 3 ni minsi ishize havuga ibintu byinshi cyane kuko uyu munsi ni umunsi wa kane uvuga ngo ejo hari hashize iminsi 3 y'urugamba kuva kwa kabiri kwa gatatu kwa kane ari bombe zivuza ubuhuha ndetse kwa gatatu byaje kuzamo na drone iza kubigenderamo nyuma yuko bari baje kurasa imbunda zazimo zirasa abarundi zirasa no kuri defense za FARDC. Ni munsi ishize havuga ibintu byinshi cyane aho kwarisiba ko yafashe Kamanyora yafashe Gatogota none ukibaza ukuntu yafashe twebwe abanyamakuru twari turi muri Gatogota ukubaza bikunde bifashe ni ibintu byari bitangaje cyane ndashobora kumva ukibaza uko umuntu arimo aravango nafashe Gatogota uyicayemo bavuga bafashe Kamanyora uyirimo ahubwo ukibaze FARDC ko ntayireba barundi bari kandi abazarendo bari ntabona. So nabakora iminsi ranzwe n'ibihuha bikomeye cyane kuri coalition bati dare RDF irambutse mu byukuri ntayo tubona. So ni ibintu rero nabako bitari byoroshye ku mpande zombi. So icyo navuga rero nukuvuga ngo amakuru mfite y'imbere ya ndani amakuru ya ndani kariyo meraho ayimanze kugara ku yandi so nukuvuga ngo icyo nshaka kubabwira ni iki bakubwira ko ibitera abarundi batangije ni ibitero byari bigamije gucekinga M23 bakubwira ko iyi strategy niyo bakoresheje nuvango makuru nakuye mu bayobozi b'ingabo mu Burundi ba senior officers mu Burundi amakuru nakuye imbere kandi yizewe nta makuru nakuye muri ba senior officers mu basirikare bakuru baba ko ino ntambara batangije ngo yari iyo bita simulation yo kubeshya M23 ngo bayereke ko bahungishije aba FNDB bahungisha ingabo z'u Burundi ndetse ngo bajabutse Ruzizi kandi ko basubiye iwabo. Noneho M23 itayibaza ko bahunze urugamba. Nukuvuga ngo ingabo z'u Burundi zakoze amayeri kimwe na zizaho zarendo ndetse na FDLR bavuga ko bagomba gushuka M23 bakagira gute yari strategy asanzwe y'igisirikare bitoroshye pe yari strategy bapanze kuko jewe yimara kunyamakuru ibareze uko iyi strategy mu gisirikare zari nyinshi cyane harimo amayeri menshi cyane aho umuntu ashobora gukora strategy agamije ku ruhundi uvango bagushyira mu urushundura warugwa mu rukaguhitana. Hano rero ngo bateze M23 ana makuru yizewe bambuka uruzi rwa Ruzizi baji wabo noneho ngo M23 iyo ngo bashaka ko yibaza ko bo bahunze iki bahunze urugamba mbese M23 itimenya ko itayibwira ko bakoze ro tactique ariko ngo strategy yabo nyuma yari uko yari iteye kwari kugira gute ibyo bita ngo controna bashaka controna umwanzi cyangwa se controna za no kureba controna za defense za M23
ngo kugira ngo abasoda ba FNDB bagaruke bafate Kamanyura. Nuvuga ngo bashaka ko M23 ichenjinga cyangwa se ishobora kwimura defense zayo cyangwa se ikore rotation. Hanyuma abangaba bahita bagira gute bagaruka bafate Kamanyura byoroshye, kandi bagomba kunyura hehe muri Rukana ya mbere. Ni hamwe twari duhagaze ku munsi w'ejo, hakuriye twari duhagaze muri Rukana ya mbere. Ahangaha muri Rukana ya mbere hakosha abarundi nabata kuko urebye neza ni muri Kamanyura. Hano Rukana ya mbere ni defense irebana neza na Kamanyura kuko yegereye uruzi rwa Ruzizi. Nuvuga ngo ifatanye deja na Kamanyura. Aba barundi hano urebye ibintu bashaka gukora ni ibintu pe ubona ko byashoboka da ubaye uri umusoda w'umuswa. Ndetse ino defense iri hano y'abarundi, ino defense y'abarundi niyo defense ifasha FRDC Wazalendo ndetse n'ingabo z'urundi kumenya ngo imbunda ya Mvetu iteretse hehe. Banga imbunda ya Mvetu iteretse muri Ngomo. Grid coordinate zayo zitangwa n'iki n'abari muri no Rukana ya mbere. Ubwo ni muri commune Rugombo. Niho bagomba kugira gute, niho batanga amakuru, kandi na makuru izepe ko iyi defense nitanga amakuru. Nuvuga ngo no defense itanga amakuru, grid coordinate kavuga ati imbunda iteretse na mushobora kurasa muri metero, kandi ujye ubona ko abarundi uburyo barasagamo barasaba bameze nk'abagize gute, bakarasa inyuma yayo, bakarasa munsi yayo, bakarasa imbere yayo. Nuvuga ngo barahusha tu ngo, kandi ngo bakaba ko hariya hano nyine muri Rukana bashinze Morotsiye. Zino Morotsiye zino mbunda ziri kurasa kuko nabuze naje mbibwira abantu ni abarundi bakoresha za Morotsiye, kuko abarundi bakunze kugira imbunda za Morotsiye. Bafite za 82 bakagira za 120. So bavuga ko izi mbunda nizo zarashe Kamanyura. Ibi rero ngo bikaba byaratumye M23 itabasha kugira gute kujya Ruvungi. Birashoboka, birashoboka rwose. Ukurikije neza abarundi bakoze iyi strategy bagira ngo kuko urebye yirukana ya mbere ubureba ki ureba Kamanyura, bivuze ngo M23 iramutse igenda umurongo wayo cyangwa se igiye gutera Ruvungi, abarundi baba yireba. Bikaba byaborohera kujya gute, byaborohera kurasa M23 bakayibuza kujya gute kwambuka bajya Ruvungi. Murabyumva? Aya ni amakuru nikuriye ndani, nikuriye ndani rwose. Nshimira wayampaye, ukomeze rwose umpa amakuru nk'ayangaya y'imbere, amakuru udashobora gusanga ahandi. Rwose abantu mujya muduha amakuru, imbondi zacu mwubahwe cyane, kandi turabubaha turanabakunda cyane, kuko mutuma tumenya amakuru atari basa bose, amakuru dushobora gukura ahandi hantu. Amakuru dushobora gukura ahandi hantu. So strategy y'abarundi ni strategy bakoze bagamije gutega, kuko nibazaga M23 ntiyadvance, ariko ukabona ko izi mbunda zabo z'abarundi, kambivuge gutyo wenda abandi baraje urebye neza imbunda zari Rukana ya mbere za ready zagomba kuza, ariko n'undi zagiye zirasa Ruvungi, ariko zagiye zirasa mu nze za Katogota, ni umunsi zarasaga. Nuvuga ngo bo bavuga ati M23 nijya kwa Devasinga ijya Ruvungi turayirasa. M23 yarasa bakarasa, yarasa bakarasa. So ahangaha rero ubona ko abarundi rwose ni imberenge babashije kugira gute kwitambika M23. Akazi ka Kirombo baragakoze, ariko nanone bikavuga ko abarundi
abarundi ingabo z'u Burundi mbere yuko Neva ajya muri Amerika yabanje kohereza abasirikare bakuru bagira 8 batojwe ibyo gukoresha drone mu kigo cya Muzinda, abohereza muri Uvira ngo bajyeyo. Mu kohereza muri Uvira murumva ko byari yo kwegera hafi ya grid coordinate no kumenya ko bashobora kohereza iby'amadrone mu bice bitandukanye. Nuvuga ngo Neva yagiye yiteguye. Neva yagiye muri Amerika azi ko urugamba rukomeje. Turaza kugera ku byavugiye Washington n'ibyo yavuze byose mu byumve. Asanga abagabo baraziro winzo amugani wa Kedi. Baraziro winzo rwose. Yes, nkubwira ngo komeza ukore like, ukore share. Nyamuneka ukoze like ikiganiro muri abantu 10,000 mukore like 10,000. Iyo mukoze like muri abantu 10,000 YouTube irekomandinga manu zacu. Irekomandinga video aya makuru tuba twabagejejeho abandi bantu bakayabona. Sibyo? Mudufashe rwose. Mudufashe. Igihe rero ni icyo ngicyo. No kuvuga ngo Neva we yagiye azishaka kurwana. Wareba yahuye na Kisekedi ku munsi w'ejo. Ijambo rya Kisekedi, ijambo rya Neva, wareba Kisekedi uburyo yitwaye abagabo. Ndakubwiza ukuri amasezerano basinye. Nzabireba ndabandeba nibagaruka Kinshasa cyo bazabavuga. Amasezerano Kirombo yasinye na amasezerano nako yafashwe ku gikano rwose. Ntabishaka ararakaye kwa kundi ko barakaye cyane. He's very serious. He's very serious. Ararakaye ku buryo byageze naho abaperezida bazamura ibitabo bamaze gusinya uko bakizamura bayibombye. Kisekedi we yakizamuye kibombye. Iyo foto iri gusirikira ku social media. Kaze ndeko nyibona Kisekedi yakizamuye kibombye. Mu byukuri ni ibintu nibo bwa mbere nabona umuperezida usinya nabaho. Sinzi ko n'umwana mutoya ushobora kujya gusinya. Yasinya pe bambwiye ngo ugiye gusinya. Murebe ino foto. Iyi foto ukuntu imeze. Kisekedi asinya we bamaze gusinya abandi babumbira bitabereka abantu ariko baragumya arakibumba. Akibumbura abandi bamaze ndetse no kubivaho banagiye. Nahise vuga Kisekedi ari pe ni ibintu bitumvika. So rero ikatwe twigira ibintu. Nuvuga ngo Uburundi bwashaka gushyira Evetura mu mutego wo kugira gute umutego wo kujya gute kwirasa. Bwakoze wizitoro buva muri Kongo busubira mu Burundi burangije burahindukira buragaruka buvuga buti bashaka ko Evetura niba bavuze ko Evetura niba tuvuge urugero kuya mu byumve neza cyo bashaka gukora ngo Evetura niba yari muri Kamanyola muri centre abarundi bavuye Katogota ku mpera za Katogota na Ruvungi batangira Ruvungi bagahita bakora buzero bakavaho bivuze ngo Evetura yabarebaga yabonye ko bamagize gute bavuye muri defense zabo hanyuma bagahita bagira gute Evetura gahita ariko abarundi bavuye reka natwe tuhakabe hanyuma abarundi bagaca inyuma nuvuga ngo Evetura ariko igiye imbere y'umujyi wa Kamanyola abarundi nabo bagahita baza gute bagaca inyuma ya Evetura bakayirasa bagafata Kamanyola nuvuga ngo Evetura ariko ba igiye gura n'ibyago bikomeye umva umutego bari bayiteze Evetura igiye gura n'ibyago bikomeye byo kuba yarasirwa inyuma n'imbere kuko urumva ikindi kintu mwibuke ko aba barundi na FDL n'abazarendo bari mu misozi hejuru y'akazi bivuze ngo bari hejuru ya Kamanyola na Katogota yabivuze ko Evetura mutsigiye imbere yakubitirwa mu mpande 3 nuvuga ngo yabishyizwe mu ki ushaka kubishyizwe mu nyuguti ya O kuko yaba irimo hagati cyangwa se ishyizwe muri triangle biza rero gushaka byarabananiye pe ariko bakavuga ngo bazi Evetura kujya gufata Ruvungi ngo bashoboye gutesha Evetura gufata Ruvungi kuko gufata Ruvungi
yaravuze ngo Uvira tayari bayinje. Ubona ko M23 nayo ishobora kweze guterana niwe Ruvungi, irimo irasharinga bakayisharinga. Aho ribaza biragenda bitaba abaturage. Iyo navuze mu kiganiro cyabanje, abaturage barahora kuri izi bombe, abaturage barahora, abaturage bakamanyura abantu banjye bombe, mubonye bombe ndazibereka uburyo zigwamo, mubonye uburyo bombe zigwa mu baturage mwakumirwa, biragoye cyane. Abaturage nyine bari ku muriro, bari kwikaraye iri gucanirwa n'abarundi. Bombe irava Sange ikava mu Burundi ikagwa hejuru akamanyura, ikagwa muri Kamanyura centre, ikagwa Gatogota. M23 nayo ikazitera ikazambutsa hejuru akamanyura na Katogota zikajya muri yo hirya. Uko niko bimeze. Wenda mbere yuko cishaho itangazo rya Damasi, umuvuzi ucuruza imiti, imiti ivura indwara zitandukanye, reka tugaruke turebe ibikoresho Ubirigi uri kuzana. Tugaruke turebe ibikoresho Ubirigi muri kuzana, hanyuma tugira gute tuba tureba no mu bindi bintu bindi bisigaye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, tugarutse n'ubundi turacyari mu burasirazuba bwa Kongo, ariko cyane turi muri Kamanyura, Katogota, Ruvungi, turi muri Uvira no mu Burundi. Ubirigi bwaba bwamaze kugeza ibikoresho byabwo bwahaye abarundi, bwazanye ibikoresho byabo bwahaye abarundi, ibikoresho byo kurasa M23, ibikoresho byo kurasa M23. Bakubwira ko impamvu abarundi na FARDC kuko barashaka advancinga, impamvu batadivancinze, impamvu baba batadivancinze ngaruko bari bategereje ibikoresho byagomba kuza Ruvungi. Nukuvuga ngo still ntago nzi niba intambara wenda uyu munsi ribuze kubikaze, cyangwa se turakomeza ejo ku wa gatandatu ku cyumweru mu kindi cyumweru, kuko intambara igeze ku munsi wa 4. Ubu tugeze ku munsi wa 4 from kuva kwa 2. Amakuru nanone nkura mu Burundi, Rubango Ubirigi bwa surprise ibikoresho byinshi bitandukanye, urumva harimo amadrone, harimo amaya defense, harimo amabombe, harimo imbunda shyashya, ibikoresho byinshi by'Ababirigi byari bitegerejwe muri Ruvungi. Nkuko nababwiye n'ubango mu kiganiro twakoze, Ruvungi hariho defense babwira ko ikomeye, unabaje n'abantu muri M23 baba barabizi ko ikomeye, so n'abaturage barabizi ko ikomeye defense y'Abarundi, ingabo z'u Burundi Ruvungi ikomeye. Iyi defense rero akubwira ko hari ibikoresho byari birimo bizanwamo,
ibikoresho bagomba kurasisha M23 byaba na ngombwa bakarasa u Rwanda, byaba ngombwa bakarasa nde, bakarasa u Rwanda. Bivuze ngo u Rwanda anytime rwajya ku muriro cyangwa se bashaka kurushyira ku muriro, nuko nzi ko batabishobora. Ibyaba ari nk'indirimbo gusa baririmba, turakamata kamanyura, tumeka mata katogota, bahora baririmba ibyo bintu, twakamase katogota, tuko tuna control kamanyura, ati kiraro cya kamanyura cyasenyutse kare, bahoze ejo bahoze bivuga ngo ikiraro cyasenyutse, ngo abanyarwanda ngo Bugarama ngo bahunze, Karama yafashwe soba, umupaka w'u Rwanda na Kamanyura rafunze. Ibintu byinshi byavugaga ari byinshi cyane. So bumvishe ibi bintu byabavuga ni ibintu bibaza ati abantu bameze bate, batunzwe n'ibihuha tu. So ababirigira bari kuzana ibikoresho bigomba kurasa M23. So ababirigi ntabwo bagomba kuba muri intambara, bazakoresha Burundi, ariko ikibazo Burundi rumazabira, Burundi ngo rumazabira. Wenda reka tujye muri politiki gato turagaruka ku miripuko, ariko icyo nabwira cyo nuko ku munsi w'ejo kuwa kane M23 yarashe drone y'abarundi rivuye mu Burundi, drone CH4, hano bako yarashe Sukhoi sindabenya, ariko drone yo amshoba arayirashe igwa misozi ya Kaziba. Idoni ikaba yarije kurasa muri Kaziba, ashaka kurasa imbunda, aciye mu misozi ya Kaziba ishaka kurasa imbunda za M23 ziri hariya muri Kamanyura, zarasaga ku defense za FARDC. Rero M23 ntiyayirebera izuba irayirasa. Bikaba byarabaye nyuma yaho ingabo z'u Burundi zahuye n'ibibazo bikomeye cyane, kuko iyi defense imaze kubabwira iri kuzamo ibikoresho by'ababirigi. Iyi defense bakubwira ko ni defense ikomeye, nyuma yuko M23 yohereje abakomando bayo bakagenda bambaye za rinete zibona ninjoro, zo bita night vision, uzarageze zikora akazi gakomeye cyane. Abakomando baraje bajya muri defense z'abarundi, barababaza bikomeye cyane, byaje gutuma abarundi nabo bagira uburakari, babyukira iki, bababyukiriza ku muriro w'amabombe. Ibi niko byagenze. Gusa abantu bamwe bakavuga ndaturege nko ku ma social media nka ariko ibyo mbabwira nzi nibyo. Ku social media nk'uwitwa Sugira Mirelle agira ati intambara ihuje M23 n'ingabo z'u Burundi, abarundi 118 bafashwe matekwa, ni benshi, abo kubafata byose ndabihakana. Ubwo ndavuga misozi ya Kaziba, naje turebe ibice M23 yafashe, kandi ibisozi bigendera hejuru y'ikibaya, ko nawoze mbireba ejo uvuye Kamanywa n'ibisozi byaho, hari ibisozi byitwa Muwaye Plateau bigenda kuri Kamanywa na Katogota, hari n'ibindi bisozi birebire bimeze nk'ibirunga bigenda ariyo bya Kaziba bigakomeza hejuru yo za Mwenga na za Hehe na za Minembwe. Ahubwo M23 yaragoye pe kugenda biriya bintu bingana kuriya n'ibindi rwose. Dore rwose harimo abafashwe ndimo ndababona. Nuvuga ngo mu ntambara y'abaje abarundi baraguye, bapfuye benshi cyane, bararashwe, ndetse teritwari zimwe zirafatwa. Yewe bavuga ko abarundi 118 aribo bagize gute, bafashwe. Hanyuma ugashyiraho abapfuye udashobora kubara abarundi nabo. Hakajyaho ubwo Mirelle bakavuga ko hari indege ya Sukhoi yarasiwe Kaziba ivuye Kareme, ndetse akaza drone nayo yarashwe. Iyo drone yarasiwe he? Katogota, hejuru Katogota, yaguye mu misozi yaki, mu misozi ya Kaziba. Ayo ni amakuru ngo rwose. Iyi drone yo ndisile ko byabaye, ndisile ko byabaye. So dukomeza kujya tugeza amakuru, nyamuneka nkubwira ngo ukora like, ukore share, ukore subscribe kugira ngo amakuru yabona nawe bigeze muri ikindi kintu. Mwibuke gutera inkunga Bwiza TV na Bwiza.com. Ureba amakuru ya Bwiza TV
na bwiza.com uvuga utari ko abahungu abakoze urabona ko umuntu aba yabyutse atanga amakuru umuntu aba yasaraya ariko kugira ngo ubone amakuru y'ukuri atari ivumbi ushaka gutera inkunga Bwiza TV kandi ababikora turabashimira ko nibo batuma dushobora kujya kuri tere tukabona uko tugenda niba uteze moto ukayitega kuko kujya hari ntabwo byoroshye internet ukazibana dore ko dukoresha internet nyinshi cyane ushaka kunywa amazi nka Bugarama iminwa yarashishutse kubera iki ntabwo byoroshye kiriya gice ku muntu utamenyereye iminwa irashishuka bisaba kunywa amazi menshi cyane imitwe ibikurya umutwe ukurya kubera iki kubera umunaniro rero abantu mugire uko mubigenza mutwerere Bwiza TV inkunga yanyu irakenewe inkunga yanyu mwayicisha kuri telefone 0788 55 40 10 0788 55 40 10 ni inkunga yanyu mwajya gute mwayinyuza hanyuma inkuru mushaka kumva ya operation yo guhana drone CH4 na operation y'abakomando ku FNDB mwayireba kuri bwiza.com uko imeze ikindi M3 ku munsi w'ejo yirukanye ingabo z'Urundi yirukanye ihuriro ya FARDC n'ingabo z'Urundi mu bice byari bikomeye cyane ubwo ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Kaziba byabaye kuri wa 4 nuvuga ngo izi ngabo zakubitiwe hareba Inzega zikubitwa na M23 ni imirwano imaze iminsi 3 muri Kaziba nta sasu rivaho Kaziba hashya Kaziba irarenze pe kanze wenda mubishe kano ka audio Kaziba giye yantangaje cyane tanze kabumvishe nukurwana nk'abari gusyenuza nk'imashini zikireka nkabumvishe kano ka video kano ka video reka nkabumvishe uburyo kavugamo na ka video tangaje gose ndetse mwumve rwose aha ni Kaziba iyo ni Kaziba ini Kaziba rwose ini Kaziba pe hani Kaziba kagarimiza abaturage baba mu mazu kwera iki ntabwo basha kubishobora si vitu vinaharibika kabisa vinaharibika mdaka sai mudaka na ejo hari ibibazo bikomeye so ngibyo uko byari bimeze hano Kaziba biza kurangira M23 ifashe ibice by'ingenzi birimo Mitimbiri birimo na Bumbu bino bice bavuga ko biri hejuru ya Sangi bakavuga ko M23 bineze shaka gukata inzira cyangwa se guca inzira siva Uvira nizijya Kamanyura aha rero bikakubwira ko ibi byabigiye kuba ibyago ku ngabo z'Urundi bavuga ko ingabo z'Urundi zikimara kwibona ibi bintu nta makuru yizewe yangaya inyinshi zazamutse zijya gutangira M23 kuko bavuga ati M23 ni mu kimanukiye Sange iratuvunira umuheto ntabwo turi bove hano uko niko bimeze tugiye rero Washington ntabibabwiye uko Kisekedi rwose yitwaye nk'umuntu wasinye atabishaka ubonaga Kisekedi atishinye amaso wareba ndayishimiye nawe yahonze abagabo kandi mwibuke ko babonanye ku munsi w'ejo abagabo ni inshuti rwose ibintu byaba hari bikanya shimira Hiva wafashije gusesengura neza ibya Kisekedi hano Washington bari bamaze gusinya Kisekedi ngo yerekane igitabo kibumbye
bitandukanye n'icyo abayobozi bandi babikoze. Tshisekedi kandi na perezida w'u Rwanda ntago basuzanyije nk'abantu bamaze gusinya amasezerano. Ni hatari rwose, ibintu ni hatari. Hanyuma na Robert akagira ati hano perezida ngo never ati gusinya amasezerano ni kimwe ariko kuyubahiriza ni ikindi. Uburundi bufite agaciro kanini mu biyaga bigari. Hano ndayishimiye ati Uburundi bufite agaciro kanini mu biyaga bigari. Nko kuvuga ati ariko nubyo mwakoze byose natwe umenye ko duhari. Nimutemera ko duhari tubizabatura tugane cyangwa mbimene. Niwanga mbimene. Unakari wo muvuno Burundi bushaka. So ati Burundi bufite agaciro mu karere k'ibiyaga bigari. Hawo perezida Ruto rwose ngo yarameze nk'umuntu perezida Ruto akwamaga nanjye ubwo namurebaga gusa nafashe ko abantu batandukanye kugira tubiganireho, ariko mu by'ukuri Ruto yari umuntu uri muri enjoyment witahiye uko bisohokeye. Urege perezida Kagame muze ukarana perezida Ruto abantu barahunga bari smart bitandukanye no kubona Neva na Tshisekedi bari barakaye pe muze gushaka amashusho ya murerebe ntago ari ukabya pe. Perezida Ruto ati nibyo kwishimira kuko aya makimbirane amaze igihe, ndagushimira nyakubahwa Trump ko wowe ubashije kubigeraho, ariko ndagusaba no gutekereza ku makimbirane ya Sudani. Uyo ni Ruto rwose yagize neza cyane, ahita navuga n'ikindi gihugu. Sudani rwose irimo amakimbirane, ubwo Sudani yo kwa Bashir y'amajyaruguru, ni y'amajyaruguru. So Sudani nayo Sudani maze igihe kinini cyane, byahereye ku mugati na capati, ubwo byuriraga birangira Bashir yegujwe akuwe ku ntebe. Kuva icyo gihe Sudani iracyari ibibazo bikomeye cyane, iracyari mu mberenge. Sudani iragowe, abaturage bari gupfa, kugeza ubwo amakipe y'umupira w'amaguru yavuye muri Sudani akaza gusaba kujya muri shampiyona y'u Rwanda, kugeza ubwo amashuri ribazana ishuri ry'ubuvuzi ryimukiye muri kaminuza y'u Rwanda. So ibintu byarabitse, Afurika ikeneye ibintu byinshi cyane, ikeneye ubutabazi, ariko Nyafurika dukwiye guhindura intuza, dukwiye guhindura imyumvire. Tshisekedi nawe ati ndasaba u Rwanda kuzayubahiriza, so kuba pessimist, ariko ndasaba ko azayubahiriza. Ubwo avuga perezida w'u Rwanda. Umunyamakuru ati bakunje amasura nk'abatabishaka, umanza badashaka no kurebana mu maso, basinye amasezerano ngo ariko ntibakoranye no mu ntoki. Uyu ni Norbert. Nko perezida Trump ati ntekereza ko ba perezida bombi bakundana pe, nimubarebe ni byiza. Trump anasereje muri Uganda ati wambaye neza, ariko mu by'ukuri urebye neza yamuninuraga rwose. Umuntu wambaye ibintu by'umuhondo ati turi mudamu rwose wambaye neza, kuko hari wenda bose barabagabo, ariko mu bayobozi hari bose barabagabo, ati yambaye neza. So rero hano hari ibintu ubona rwose ukavuga ati ibintu ni imberenge pe. Tshisekedi yararakaye, yakunze ishura, yakunje isura. Ubona ko rero ibintu byabereye hano njye mu by'ukuri sinzi ni ukubiha igihe, ntabwo Kongo izabyubahiriza, ntabwo Kongo izabyubahiriza rwose. Hanyuma ubwira ko uno muhango wabiri Washington, Perezida Trump yashimiye Perezida Kagame na Tshisekedi kubw'ubutwari bagaragaje mu kwemera gushyira umukono kuri aya masezerano. Trump kandi yavuze ko ari amasezerano, ari amateka yitezweho gushyira iherezo ku makimbirane amaze imyaka 30 yahitanye za miliyoni z'abaturage. Ati uno munsi mwiza kuri Afurika, no munsi mwiza ku isi yose muri rusange ndetse no kuri ibi bihugu byombi. Uyu munsi twiyemeje guhagarika ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi, tugatangira icyerekezo cyituze n'amahoro hagati ya RDC n'u Rwanda. Perezida Kagame we yashimiye abakuru b'ibihugu bya Afurika bitabiriye uriya muhango ndetse n'igihugu cya Qatar,
ashimangira ko imbaraga zaganishije ku isinywa ry'aya masezerano zashyigikiwe bihagije. Umukuru w'igihugu kandi yashimye umwihariko Perezida Trump kuba yarashoboye guhuriza mu biganiro u Rwanda na RDC mbere y'uko ibihugu byombi bisinya amasezerano y'amahoro. Ati birumvikana ko amashimwe menshi agomba kujya kuri Perezida Trump. Nta muntu n'umwe wigeze asaba Perezida Trump gufata uyu mukono. Akarere kacu kari kure y'ingingo z'ingenzi, ariko ubwo Perezida yabonaga ko amahirwe yo gutanga umusanzu ku mahoro yahise ayabyaza umusaruro. Kandebe undi mu Perezida. Umunyamakuru wabwiza yibanze kuri Perezida w'u Rwanda. Tshisekedi ku ruhande rwe yijeje ko igihugu cye kizashyira mu bikorwa ingingo zose zikuye muri aya masezerano. Avuga ko yizeye ko u Rwanda narwo ruzabigenza gutyo. Yagize ati turizera ko nta kongera gushyigikira imitwe igambiriye ikibi bizongera kubaho. RDC izakorana ibireba icyubahiro. Ahise ashyiramo ngo kongera gufasha imitwe yitwaje intwaro cyurira u Rwanda avuga ko rubikora kandi rutabikora bikorera hehe. Amasezerano abakuru b'ibihugu byombi ngo bemeje yashyizweho umukono na ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku 27 Kamena 2025. Zimwe mu ngingo zagize harimo ko RDC igomba gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR usanzwe gufatanya n'ingabo zayo mu ntambara zirwanamo n'umutwe wa M23, bigakurikirwa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Ngayo nguko uko niko bimeze. Intambara irakomeje muri Burasirazuba Kongo hagati ya M23 na coalition. U Rwanda na Kongo barimo basinya amasezerano hehe muri Washington. Kongo yamaze gusinya accord principe na M23 ndetse bemeranyijwe iki? Bemeranyijwe gusinya agahenge, bemeranyijwe guhanahana imfungwa, hari n'izindi ngingo zindi bemeranyijwe bagomba kuganiraho. Ariko imirwano igize gute? Irakomeje. Ibintu bikomeje kuba ibindi bindi. Ibintu bikomeje kuba imberenge. Ngaye nguko uko bihagaze, uko niko byiriwe. Ejo ayo niyo makuru navuga ko aramutse avugwa cyane mu binyamakuru. Burundi bwohereje imbunda zindi bahawe n'Ababiligi, bohereje ibikoresho birimo air defense system, ibikoresho bitandukanye mu kibaya. Burundi ukomeje kohereza imbunda, ibisasu muri Kamanyura, Ngomo ndetse n'igisasu bwarashe ku Rwanda ahitwa mu Gisheke muri Bugarama. Burundi ukomeje intambara, ari nako bunakubitirwa mu misozi ya Kaziba, turika bwakibice. Reka dutegereze turebe nikijya mbere aya masezerano nabona gute. Intambara irakomeza, hanyuma ko Ababiligi bazanye ibikoresho biragenda gute? Tubasha gutsimbura iyi coalition n'izi za Wazalendo FDLR. Ese ko basinya amasezerano muri Washington FDLR basha gusenywa? Hari ibintu byinshi byo kwibazamo. Hagati ariko agashya nakubwira nuko mbere ko ngena nuko buriya mu bantu barwana akazi bakubwira ko Makenga ubwe yarahibereye ku munsi wa gatatu urugamba. Bakubwira ko Makenga ingabo ze, bwo iyo bavuze Makenga ingabo ze bango nawagira brigade arakomeye. Makenga ntiyoroshye, umuntu ujya kurwana ari umugabo w'ingabo ntibyoroshye, ndakurahiye. Ubundi bakubwira ko urugamba rushobora kubera hano ari hirya nabo ari mu mirwano, kuko bakubwira ko igihe cyose nk'umujyi wa Goma afatwa nawe yabaga arimo arwana atanga umusada ku basirikare babaga bari imbere. Bakubwira rero ko brigade ye yarwanaga, brigade Makenga, nuvuga ngo ubwo sinzi uko bimeze, ariko amakuru mfite nuko brigade ya Makenga iri mu bakubise Abarundi muri Kaziba muri Mitimbiri. Kakandi kitwa ngo kidi, kakandi kitwa ngo iki kakano nahoze mvuga Abarundi bakubitwemo. Yanga rwose ngo ingabo za Makenga ubwe mwenyewe nawaziyongoje aziyoboreye.
ngo zagondaguriye abarundi nuvuga ngo niko gashya nabako ku munsi ejo ku munsi ejo arimo magashya barimo guhanura drone barimo kurasa ni turashiraga imbunda ebyiri zirimo imbunda zavaga abantu bagakangarana kano gace ka Mitimbiri nakitwa na Bumbu uduce nakandi gace turi kwegera kitwa Kagereka uduce twose dusa nk'utugiye hejuru ya Sangi ko turi hejuru ya Plaine de la Ruzizi bivuze ko Makenga ubwo yibereyemo hariya mu rugamba arimo ararwana urugamba rwo muri Sud Kivu n'imbere nyene urugamba rwa Magasa ngaye nguko iki nabwa nuko M23 ku munsi w'ejo yazamukanye ibikoresho byinshi cyane abaturage reko wenda mbibishije abaturage bavuga mwumve mu gihe Bukavu abasenguzi bakagaragaza ko M23 iramutse ifashe cyangwa se imanukiye muri Fizi igeze muri Fizi ishobora gukata ikaza kuba yagaruka muri mu bice byerekeye Plaine de la Ruzizi nyuma yamaze kugera muri Fizi yavuze ko yabigiye kugira flow ku gice cya Tanganyika bivuze ngo igiye guteza icyugazi Burundi ikaba ifite n'indi flow mu bice bya Plaine de la Ruzizi Burundi mfite n'indi hari ariko baka kugeza ubu bigoye cyane kuko Burundi baravuga ngo ingabo z'Uburundi zishaka zizahashirire ariko nizijya zirekura ibice zifite zo byo muri Sud Kivu ubwo ibice bizifite nizo bya Uvira ibi bya hano muri Plaine de la Ruzizi ndetse n'ibice bya Haut Plateau zizarwana paka kugeza ku banyuma kubera iki zizivamo economy Burundi iravamo iragenda Uburundi butegetsi buragwa so ariyo mpamvu rero bimeze gutyo ndabashimiye cyane reka nsoreze hano babwire ngo twongere mu kanya mu kindi kiganiro kubwira ngo ushaka gutera inkunga Bwiza TV ahantu wanyuza ni kuri telefone 0788 55 40 ushaka no kuduha amakuru n'ibitekerezo aho niho wahadufashiriza reka mbashimire mugire byiza kora share niba muri abantu 10,000 mukora share iki kiganiro kandi mukore like muramugize neza mwirirwa n'umunsi mwiza muhaye muronke twongere mu yandi makuru agaruka bye bye